Бағал жамағат, Аллах Субханаху Тааляны кесіні құлларына берген сауғаланы үсіннен айта башлаган екен. Ол да Аллаху Тааляға бой салмаған, аны жолына қажау сүйелген, аңа дұшманлық еткеліге Аллах Субханаху Тааля кесіні азабын чектірген. Аллах Субханаху Тааля dünya yaşaubuzda bizge anı bula qorqutgan, jahanını sünnen bir qavım söz aytgan ek. Alay Allah Subhanahu Taala'nı bir janı bula azap çektirikme dep qorqutu ise, ikinci janı bula savga da berikme, akşı bolğanga, boy salğanga degenini de aytadi. Allah Subhanahu Taala'nı rahmatı, Allah Subhanahu Taala'nı ulu savgalarından biri. Dünya yaşaubuzunu, namazımızın da, orazabızını da, barısını da bizge ahiratta kellik savgası, ata-babalarımızını yaşagan jeri. Her zamanda da adamın yüreğinde kesini ata jurtuna, kesini ata-babası çıkan jerge tansığı. O bizi her zamanda da yüreğimizde vardı. Yüreğimiz baylamlıdır bizni Allah-u Teala'nın ol savgası bulan. Ol da Allah-u Teala'nın cenneti. Tuğan jerimiz, jurtubuz, tansıqlayız degen zamanda biz mındağı jerini, bir şaharını, bir elini aytırga bolduk. Biz alay bizni birinci kuralgan jerimiz, kerti de tansık bolurga gerekli jerimiz, ol Allah Subhanahu Teala'nın rahmatı, ol cennetidir. Cenneti tansık bolurga gerekmiz. Muhammed Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytadı. Allah Subhanahu Teala aytat deydi. A'dadtu li'ibadi salihina ma la aynun ra'at ve la uzunun sami'at ve la khatara ala kalbi bashar. Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytadı. Allah Subhanahu Teala aytat. Hazır etken mi kesimni akşı kullarıma deydi. Akşı kullarıma hazır etken mi adamını közü körmegen, kulağı eşitmegen, akılına kelmegen cennetini, Allah Subhanahu Teala cennetini bizge ol kavim sözcük bile sıfatlaydı. Közünde körmegende anı çazatını, kulağında eşitmegende, yüreğine, akılına, sağışına da kelmegende, Allah Subhanahu Teala Allah savga berge bolluktudur. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, hadisini aytkandan sonra ma bu ayatha tınlağız deydi. Allah Subhanahu Teala aytadı, afala fala ta'lemu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Bir can da, bir nafs da bilmeydi Allah-u Teala alağa ne hazırlaganın alanı etken işleri üçün deydi. Allah-u Teala'ga boy salganımız üçün ne zat hazırlaganın bir can da bilmeydi deydi. Gavurluk yolunu koyup iman yoluna turasa, namazını etese, orazanını tutasa, sadakanını berese, zekatını çıkarasa, Allah Subhanahu Teala'nı haram etken çeginde tohtap, halalına razı bolasa, erten namazına yürüyse, karangıda, juklarga tartkan zamanda, kıyın zamanda, soğukta abdestini alasa, tahajjuduna süyölese, seni canına jengil körüngen haramdan kesini tıyasa, üyürünü, üdegini, Allah-u Teala'nı boy salarga yaratkan şeriatlarına, joruklarına boy saldırtasa. Tögürek baştan ürsele de, üskürsele de, kıyım bolsa da, anı barısına da karamak Allah'ına, Allah-u Teala'ga boy salarga küreşesi, nek? Allah Subhanahu Teala'nı bu sözleri üçün bir can da bilmeydi Allah-u Teala ne hazır etkenin deydi. Allah Subhanahu Teala bar bizinde biledi, biz ne etkeni bizni. Bir can da bilmeydi Allah'a ne hazır etkenin Allah-u Teala'nın alanı etken işleri üçün deydi. Allah Subhanahu Teala bizni etken işleri bizni tentip, bilip, yazıp, şagatla da keltirip, hazır etip duruyor ise, anısından kellik savganıva bile almayız. Toğusullayına bile almayız. Habarını eşitkenbiz, bir kıyır bizge jetkendi. Alay, ahırına der Allah Subhanahu Teala, anı arıyuluğun, tatuluğun bizge bildirip boşamağandı.
Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytadı: "Mawdi'a sawtin fil cenneti hayrun minad dunya ve ma fiha." Cennetni qamiçi tengli bir sıyınan jeri deydi. Qamiçini jerge atsan, qallay bir jerini alı ise de, dünyadan da, emanda bolgandan da akşıt deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, janınız ol jerçik, qamiçi sıyınan jerge, ne ayağını tireyallık tüyülse, ne oturgan etallık tüyülse, ol sana bir zat da tüyüldü dünya yaşavda. Alay Allah subhanahu ta'ala cennetini ol jerçigi okuna, dünyadan da anda bulgandan da akşıt değil. Bizni ve en ullubuz da, en bayыбыз da, en güçlübüz da dünyanın kaysı kıyırın bileyallık biz, kaysı kıyırına onu vetallık biz. Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun aytadı: Müminle deydi, cehennem otundan kutulup cennet bile cehennemni ortasına jiyişkan zamanda deydi. Allah subhanahu teala alanı ortalarında bulunan kemçiliklerinden tazalar deydi. Birbirine köl kaldı etkilerinden, jürek kıyılların, harkimli ortaların ayırır deydi. Cennetke kirgen zamanda kişinin yüreğinde köl kaldı olmazsa, jürek kıyılık olmazsa, Allah-u Teala ol ortada tazalap cennetke alay kiyirir deydi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Cennetni eşikleri açılınıp arı kirgen zamanda deydi. Har birigiz de jerigizni, biligizni dünyada üyügüzden ise akşı tanıp barırsız deydi." Eligizge kirgen zamanda, jurtuguzga kirgen zamanda, oromlanı atlarına karab, ne de kabaklanı sıfatlarına karab, ülörgizge alay baramsız. Bir biz de barmayız. Sağışta etmegelle ayaklarımız da, meşnalarımız da kabaklarımızı alına keltirirler. Bir biz de şaşmayız üyübüzden. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana aytadı: "Dünyada üyübüzden ise akşı tanıp barırsız deydi. Cennette jerigizni." Allah subhanahu teala barımızın da ol nasip haşettirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "İnne akvaman yahrucuna minan nari yahtariquna fiha illa darati ucuhihim hatta yadkhulunal cennet." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Cehennemden bir kavimler çıkarla deydi. Barısı da küyüp, canınız da betlerini, tögerekleri bolmasa deydi. Sonra cennetke kirirle deydi." Cehennemge kirip, anda tazalanıp, anda sorulup, juulup, ondan sonra cennetke kirgeller. Peygamber Allah'ın salamı anlam olsun kesin hadisinde alay aytadı: "Cennetni üstünden bir kıyırın anlar üçün, cennette ne rahmatlık, ne akşılık bolganın anlar üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini tınlayık." Peygamber Allah'ın salamı anlam olsun aytadı: "Cennetke en ahırında kirlik adamını üstünden aytadı. Cennetni, cehennemni üsü bile ava, sürkele, cehennemni tilleri de anı bir kaba da tarta, avdura, cehennemni üsü bile öttü deydi. Cehennemden öttü, kutuldu deydi. Sonra cehennemden kutulgandan sonra artığa karadı da ayttı deydi: "O meni Allah'ım mana bergenince sen başkaga bullay akşılık bergen bolur musa" deb ayttı deydi. Cennetke en ahırında kire turgan adamdı. En günahlı adam edi. Busurmalladan, müminleden anıça günahlı joktu. En ahırında sürkelip, cehennemni üstünden en ahırında ötkendi. O meni Allah'ım bullay ni'matha menden sonra başka adam jetken bolmaz deb şükür etet deydi. Kesuvabek ahırında keledi. Cehennemden kutulganına asırı kuvangandan meniçe akşılık görgen o meni Allah'ım bolmaz deb ayttı deydi. Sonra Allah subhanahu teala cehennemden ötkenden sonra köz tuğrada bir terekni köygüstü deydi. Salkını da ullu, tübünde de suçuğu, o meni Allah'ım
ol terekke jallarga manga erkin etseyin salkınında solurga suçuğundan içerge dep tiledi deydi. Allah subhanahu teala aytты, söz beremise andan başka zatını tilemezge deydi. Allah subhanahu teala sıltav etet deydi anga, töz almazlık zatın körgönt deydi. Sonra Allah teala erkin etti de terek tübüne jalladı, salkınında da soludu, suundan da içti. Arapta andan da ullu terekni, ullu salkını bolgan akşırakını gördü de o men Allah'ım anı tübüne kirirge erkin etseyin dep aytты deydi. Da söz bermegen mende endi tilerik tüyülme dep deydi. Alay Allah-u Teala sıltav etti deydi, anga sıltav taptı. Töz almazlık zatın gördü deydi. Bundan sonra tilek juk tilerik tüyülme dep söz veremse deydi. Söz vergenden sonra Allah-u Teala biyağı erkin etti de ikinci terekni tübüne jalladı, salkanında soludu, suundan içti deydi. Oldu alay tetur vallayına, Arap'ta janlı andan da ullu terekni gördü deydi. O men Allah'ım ol terekni tübüne salkınında solurga, suundan içerge erkin etseyin dep tiledi deydi. Söz vermegen bende tilemezge, alay Allah-u Teala dağı da sıltav taptı deydi. Töz almazlık zatın körgönt deydi. Sonra üçüncü terekke de jallarga erkin etet, anı tübüne bargallayına suundan içip salkınında solgun çuğa derim. Jannetni tavuşların eşitti deydi. Allah subhanahu teala'dan tileyt, o men Allah'ım erkin et, jannetni içine kirirge deydi. Allah subhanahu teala söz vermegen mende juk tilemezge, alay sıltav taptı, töz almazlığın körgent deydi. Jannetni içine kirirge erkin ete, Allah subhanahu teala aytты deydi. Jannette sana dünya tengli bir, sonra anı üstüne de Allah bir koşup deydi. O men Allah'ım o dünyanı patşahı sen beni hılıkken ötesi dep aytты deydi. Jannetke em ahırında kirgenge Allah subhanahu teala dünya tengli dağı da anı bula bir koşup Allah bir bereyim degende o men Allah'ım sen beni hılıkken ötesi dep aytты deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sözlerini aytkanda şardı küldü deydi. O Allah'ın kereçisi ne külgense degende dünyalarını patşahı Allah-u Teala anı ol sözlerine külgen ettiydi. Allah subhanahu teala'nın çomartlığı, rahmatlığı, jannetke em ahırında kirgenge ol baylıkını, ol rahatlıkını bergen ullu Allah. Alay biz bu hadiske tınlagan zamanda sağış eterge bolluk buz. Ol ahırında kirgenini allında ve kiralmaz bizni biz ali. Kesi bizge qarab, menim vallahi bir günahlarım da bolmaz. Allah bir günahlarga da batmaganma. Ol jannetke ahırında kirgen, ol başka adamdı, ol birevdi. Men andan akşırakma dep sağış eterge bolluk mu? Alay kaysыбыз kesi işlerimizge qarab aytallıkbız. Anı allında kirek biz dep. Ana ahırında kallık esege. Ol bizni alımızda kirgeleden bolluk esege. Biz anı dışında kallıklardan esege. Allah subhanahu teala etken işlerigiz bile, Allah-u Teala'ga boy salganıgız bile savga berikmediyse, biz alanı içlerinde biz dep umut etallıkbız mı? Ne biz vardı? Köplerimiz kes bizge karasak, 5 vakti namazını etkenden sonra anı da gereklisi etemiz mi? Erten namazga kaysыбыз kele alabız. Jasıga kaysыбыз kele alabız. Orta namazga ekindige kaysыбыз mecgitte bo alabız. Allah subhanahu teala'nı har haramından da kesibizini tıyıp, жаңыз da halal bula, toyayık degen sağış bula kaysыбыз yaşayız. O zatlarını barısında jiyek etsek Allah subhanahu teala'nı ol közde görmegen, kulakta eşitmegen, adamın sağışına da gelmegen rahmatına tiyişli bolallıkbız mı? Allah subhanahu teala kesini rahmatın çeksiz etken ese.
ол рахматқа жетер үшін, ол сауаға жетер үшін, біз Аллах Субханаху Тааляның разылығына бұл дүнияда жетерге керек түгілбіз бе? Аллаху Тааляның ақыратта рахматы, дүниясында рахматы бұла біргеді. Аллаху Тааляның рахматына қайсыбыз жете алабыз? Қар жұмышымызды еткен заманда, бұсырманша, мұъминша, Аллаху Тааляның түз құлыча қайсыбыз ете алабыз? Har күнлік жашауымызда бұсырман адамнан қорқып башлаған кезуге жетмеген бізме. Сатып алу еткенде де, жұмыш бардырғанда да, жахил біле сатып алу еткен табырақ болып башлаған мыды? Бұсырманға шаммағаллайына башлаған мыды? Ол барысы неден келеді? Жәннет жолын ішлеген екісі де, бір-біріне ішанмаған екі бұсырман, бір-бірі біле сатып алу етмеген, бір-біріне сыртын бұралмаған екі бұсырман, екісі де жәннет жолын ішлейділер. Айталық біз ме? Аллах Субханаху Тааляның рахматынан үліш ізлегеллелі, намазға сүйелгенде, «Омен Аллахым, сен мені жаханымнен кері ет, жәннетке киір» деген құллалла деп инаналлық біз ме? Аллах Субханаху Тааля сілі аятында айтады: «Иннеллезина қалу, Раббуна Аллаху thumma istaqamu tatanazzalu алейхимул малаикату алла тахафу ва ла тахзану ва абширу бил джаннати аллати кунтум туадун». Аллах Субханаху Тааля айтады: Аллаху Тааля бізді Аллахыбызды, патшақыбызды деп шағатлық еткелі әм түз жолға тұрғалла дейді. Алаға түшет дейді. Аллаху Тааляның рахматы мөлейіклері айталла қорқмағыз, мұдақ болмағыз, Аллаху Тааляның жәннетінен қуаншылы хапарыны ешітегіз дейді. Ол сізге Аллаху Тааля берге айтқаны дейді. Аллах Субханаху Тааля жәннет рахматы боллықты дейді. Ол хапарыны, ол қуаншылы хапарыны бізге жеттірлік тілі мөлейіклі, жүрегі біздің аны бұла қуандырлық тілі. Жоқты сізге қорқулы да, жоқты сізге мұдақлық да. Аллаху Тааля ол айтқан сауғасын, жәннетін сізге берікті деп. Алаяны шартлары барды. Аллахыбызға бірлігіне шағатлық етіп түз жолға тұрған. Аллах Субханаху Тааляның рахматын ізлеген адам кемшіліклені етіп, кемшілік жолда барлық мұды? Намазыбыз бұла, оразабыз бұла, жәннетке етінгеніміз біле, жаханымнен кесібізні сақларға күрешкеніміз біле, біз har күнлік жашауымызда бұсырмаллықны жашай алабыз ма? Айша радиаллаху анха Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны сыфатлаған заманда, суратлаған заманда, қылығын айтқан заманда, жерін үстінде айленген Құр'ан еттеген заманда, біз Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны ол сыфатларына келішаллықпыз ма? Бізді қылығыбыз исламны, дінні қылығыт деп айталықпыз ма? Бізді жанынан көрген, тышынан көрген бізге Аллаху Тааляны түз құлуды деп айталық мұды? Кес-кесі бізге қарарға, кес-кесі біздің ішімізде тінтірге заманыбыз жетмеген мүді? Жылланы ішінде, өткен жылланы ішінде сақал өстірген да, намазға жүрген да, жаулық қысқан да, ұлы қорқылу жұмыш болып тұрғанды, көзге елініп тұрғандыла, ол әрші көрінгенді, бүгілікте сақалы барды, жаулығын қысады, ол бір затта түйілді. Бір затта түйілді. Сақалы болғаны қолында харамлығы бұлада көрірсе, харамлыққа барада көрірсе, харамлық әте тұрғалайда көрірсе, харамлық құрай қатыша тұрғанда да көрірсе, ұрлағанда да, алдағанда да, har жерде де көрірсе. Ол біздің заманымызда құры бұсырманны сыфаты түйілді. Мен ала барыста бұсырманлы Алла деп айтмайма. Алай бұсырманны сыфаты түйілді. Бұсырманны сыфатуға неді? Қылығы. Біздің ол қылығыбыз қайдады? Біз құруда қычырабыз, қарайбыз. Адамны Аллаху Тааляға инанмақлығы түзмүді. Аллаху Тааляны атларында, сыфатларында көз қарамы түзмүді. Айтқан сөздеріне ілінебіз. Бұл затқа не айтады? Бұл затқа қалай қарайды? Ақидасы түзмүді, оғысы терсміді деп соруланы сорабыз, тінтебіз, білебіз. Алай діннен аңлауыбыз құры ол чекте қалып не қалғанды?
Adamны Аллаһу Субханаху Тааляга бусурманны Аллаһу Субханаху Тааляны атларына да, сыфатларына да түз аңлау ахырында ишке барып тоқтамаймыды? Намазында, оразасында, қылығында, Аллаһу Тааляга бой салуында. Сөзле біле түз болып, еткен іші терс болса, адамны ақидасы түз боламыды? Біз ішні біле сөзні бір-бірден айырып не қойғанбыз? Сөз ол шағатты, алай іші, жұмышы, қылығы ол көрінген іші түйілмеді. Бізді иманыбыз құры сөз біле, шағат біле толы болмайды. Аңа іш те керекті. Sonra біз біреуіні айтқан сөздеріне тыңлап, ақидасы түзді деп, кесуі түтін ішеді. Харамға қарайды. Терслік біле жүрейді. Ерте намазға келмейді. Ақидасы түз мүді? Терсті. Аллаһу Субханаху Тааляға толу иманы бар мыды? Жоқты. Сөзі біле не де айтсын? Аллаһу Тааляны қайдалығын да, Аллаһу Тааляны сыфатын да, қалай керек есе де алай айтсын, еткен ішінде Аллаһу Субханаху Тааляны жорықларына келішмейсе, аны аңлауы да, ақидасы да терсті. Нек дегенде? Ол аузынан шыққан сөзлі, Аллах хауаны қалтыратқан сөзлерлі. Бізге кереге жұмыш, іш, қылық. Аллаһу Субханаху Тааляның сыры кітабында айтылынған, ол біздің жашауымызда болған жорық болырча. Аллаһу Субханаху Тааля ол жолыны ызынан ызлап, ол жолыны толтырып, Аллаһу Тааляның рахматына, жәннетіне тиішлі болуча, Аллаһу Тааля барымызға насып етсін. Уассалаллаху Мухаммад ва алейхи ва сахбихи.